la tierra el Evangelio junto con el Señor. Para la evangelización del mundo entero se adelanta la misión Buenas Nuevas. Después de la pandemia, mediante online y mediante los canales, se va transmitiendo el Evangelio. El pastor Oxupar, de manera oficial, ha sido invitado por los gobiernos Israel, Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Botsuana, Mozambique. En 7 países del sur de África ha visitado. Día 22. El pastor Oxupar se ha encontrado con el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera. Él, siendo pastor anteriormente, el pastor anunció el Evangelio al presidente, como también le habló acerca de la charla del intelecto y dijo que a los jóvenes de Malawi quería convertirlos como los mejores jóvenes del mundo. El presidente Chakwera dijo que el inicio de todo debe ser el Evangelio y la visión del pastor Oxupar y el propósito del desarrollo de Malawi coincide, como también ha prometido su apoyo y dijo que IYF quería que sea el ejemplo. El día 23, Pastor Oxupar fue a Zambia y se encontró con el presidente Zambia Hakainde Hichilema. Han estado presentes el ministro de la Educación de la Juventud, como también han estado presentes los directores de la economía, y el pastor Oxupar había anunciado el Evangelio, como también había mostrado la planificación de 10 años del taller del intelecto pidiendo el apoyo al presidente, como también en el país de Eswatini se ha encontrado después de 3 años el pastor Oxupar. Este encuentro es el 7º encuentro y se han encontrado felices como cuando se ven un amigo y han hablado acerca de la construcción de que se está realizando en la actualidad, como también ha hablado acerca del centro de médicos y también acerca del edificio de la juventud. El rey dijo, no olvide orar por Eswatini. Dentro de Sudáfrica, Lesoto, Pastor Oxupar, que está con un programa diligente, se ha encontrado con Reche III, el rey. Después del 2009, esto ha sido el 2º encuentro, el pastor Oxupar anunció el Evangelio al rey. El rey, en Jeremías 31-34, cuando el pastor lo compartió, dijo amén y aceptó el Evangelio. Luego, la mentalidad y el pensar profundamente en la juventud ha dicho que el pastor dijo que cambiaría a los jóvenes y estuvo de acuerdo el rey y dijo que con todo el corazón apoyaría a la IYF. El día 30 a la mañana, el pastor Oxupar para encontrarse con el presidente Mokgweetsi de Botsuana. El presidente Masisi dijo que para acelerar el desarrollo de la juventud había llamado al ministro de la Educación de la Juventud, vice y ministros, ha presentado a los encargados y dijo que cuando fuere nos ayudarían. El pastor Oxupar había agradecido la bienvenida del presidente y anunció el Evangelio prometiendo trabajar por los jóvenes de Botsuana. El presidente Masisi había dicho que el taller de intelecto era muy sistemático y que de parte del gobierno, de manera directa, nos apoyaría. La última visita, Mozambique. La primera dama, Isaura Nyusi, que tenía gran interés acerca de esta formación. Esto se ha realizado a cabo de un interés de la prensa. El pastor Oxupar dijo que con todo el corazón trabajaría, como también mediante la formación de intelecto. Dijo que los jóvenes tendrían la fuerza para vencer la dificultad, la aplicación y cómo llevarían a cabo la formación del intelecto. Han compartido. El pastor Oxupar ha ido a la visita de los países Sudamérica, Paraguay, Argentina, Brasil. La manifestación del Evangelio que surgiría allí, Paraguay, que sería el escenario del inicio. El día 30 de mayo llegó el pastor Oxupar. En el aeropuerto se ha realizado la bienvenida. El día 30 por la mañana, en la visita a Paraguay,
lo más importante, el encuentro con el presidente Mario Abdo Benítez. Al momento se ha encontrado. El presidente Mario Abdo, a pesar de la pandemia, ha dicho que el pastor Osupar, que trabajó por la juventud, realmente le ha dado la bienvenida de manera sabia, de manera saludable. El pastor Osupar dijo que trabajaría por la juventud y le explicó acerca del libro del taller de intelecto y pidió la ayuda al presidente para que los responsables puedan trabajar juntamente en ello. Y como el presidente está apoyando la educación de la juventud, dijo que el taller de intelecto también es de gran enfoque. 5 de junio, el grupo del pastor Osupar ha llegado al último país de este viaje, São Paulo, Brasil. 3:30 en el palacio del presidente ha habido la entrevista. Mediante la sangre de Jesucristo, señor presidente, usted es justo. Cuando tenga un mismo corazón con Dios, fuertemente Dios trabajará. Y de esa manera, con la vida de fe, queremos que usted sobrelleve el gobierno. El presidente Bolsonaro había hablado acerca de terrorismo en 2018 y dijo que había mucha dificultad por la pandemia, pero que a pesar de todo ello, Dios nos ha dado la gracia, como también al pastor que ha dado la palabra bendición por él y por el gobierno. Dijo que seguiría la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. En el sur del Pacífico, Fiji, que muestra la belleza de la naturaleza, como también por guardar al pueblo durante 1 año y medio han cerrado la frontera. Aunque las puertas estaban cerradas, se ha abierto de manera online las puertas del Evangelio y abriéndose las puertas del gobierno. El 2019 se ha realizado después de 3 años. El pastor Osupar ha pisado Fiji. Y luego a continuación, a las 11 de la mañana, en la residencia del presidente, con el presidente Fiji, William Canonivere, se han encontrado acerca del remordimiento del pecado. El pastor Osupar, que descubrió la verdad, habló acerca de Romanos 3:23, anunciando el Evangelio. Y luego el presidente Canonivere dijo que creía que era justo conforme a la palabra. La manifestación del Evangelio se ha abierto más que cualquier otro momento dentro del plan de Dios. Las olas del Evangelio que no termina. Estamos expectantes por las flores del Evangelio que continúa. ¿Cómo están? Es el seminario bíblico junto con el coro Gracias. Ya estamos en el último día de la mañana. Hoy, en esta mañana, con algunos pastores, hemos hablado acerca de lo que ocurrió durante esta semana, compartimos la palabra. En el exterior, cientos de pastores han venido, entre ellos ha habido mensajeros especiales del presidente, también rectores del seminario, como también personas representantes de una denominación. Ellos vinieron y cada palabra que ellos iban compartiendo, la palabra iba moviendo nuestro corazón y el gozo de ellos, el agradecimiento de ellos, en gran manera nos ha dado gozo y felicidad, especialmente en Kenia. El pastor que vino como mensajero del presidente, ha sido tan bueno el seminario. Todo ha sido bueno, pero lo mejor ha sido la palabra del pastor. Oyendo la palabra del pastor, mi corazón cambió y yo soy justo. Y compartiendo la palabra, íbamos hablando. Nuestro corazón realmente se conmovía ante el Señor que nos dio este evangelio. Realmente estábamos agradecidos. Ustedes también están agradecidos. Dios, de manera grandiosa, realmente este evangelio tan grandioso lo expresa por nosotros y le agradecemos. Vamos a orar de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de Kangdong. Pek Seung-dong nos va a orar. Todos oraremos. Dios Padre que está vivo, ante usted le agradecemos, le glorificamos. Durante esta semana
en el estadio de Chamshil esta palabra del Evangelio para que fuertemente pueda anunciarse. Queremos que nos dé su gracia. Miles de personas en este lugar participando la palabra que anuncia su siervo. Mediante ello queremos que reciban la salvación. Esa manifestación tan preciosa, Señor, le glorificamos, le agradecemos por ello. Señor, cada vida que se ha perdido para obtenerlo, usted permitió este seminario bíblico y oyendo la palabra del Evangelio, cambiando ellos, Señor, renovándose, viendo toda esa manifestación, hemos estado muy agradecidos. Durante esta semana, acerca del nuevo pacto, la palabra, el corazón de miles de personas ha sido conmovido por ello. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. La palabra del Señor a todas las personas amarradas en medio del pecado le ha permitido la esperanza, como también despojándose del pecado, usted ha levantado una gran manifestación y le glorificamos. Dios Padre, participando al CLF, muchos pastores oyendo esta palabra al Evangelio, ellos cambiando, gozándose. Hemos visto cómo estaban agradecidos. Nuestro corazón estaba muy agradecido, contento. Señor amado, mediante ellos, fuertemente sabemos que usted obrará y tenemos esperanza. Continuamente este Evangelio para que sea anunciado. El Espíritu Santo del Señor queremos que obre cada momento mediante el coro gracias, la canción que oímos conmueve el corazón de la gente, hace para que la gente abra su corazón y para que puedan oír esta palabra. Señor, usted guía nuestro corazón, le agradecemos. Dios Padre, en esta hora, todos nosotros estamos ante la palabra de usted. Señor amado, abriendo nuestro corazón, el Espíritu Santo obrando. Todavía, si hay alguien que no ha podido recibir la salvación, queremos que usted obre y que ni siquiera uno realmente deje de recibir la salvación. Permítanos su gracia. Señor, queremos que nos bendiga y nuestro corazón que oye la palabra, el corazón de siervo que anuncia la palabra llegando a ser uno. Todos queremos glorificar al Señor. Dios amado, le pedimos todo esto a usted. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta hora es un pastor que ha venido de lo lejos de África. Es de Zimbabue. Zimbabue es el director del seminario de África. Vamos a darle un gran aplauso acá a Agustín Deque. ¿Cómo están? Les saludamos desde Zimbabue. Yo puedo estar en este lugar y le agradezco. Vine con mi esposa. Realmente viniendo aquí, yo me sentí en casa. Estando aquí en Corea, cuando llegué aquí, Corea y nosotros, la altura del terreno es casi igual. Yo y mi esposa somos bajitos. Yo quisiera agradecer a los organizadores de este seminario y han preparado una campaña maravillosa. Un gran aplauso para ellos quisiera darle. Yo, aunque estuve un corto tiempo aquí, he disfrutado mucho el kimchi. He disfrutado también la papa frita.
También me encantó la cultura tan amable de los coreanos. Fuimos al monte Namsan, también nos subimos al metro, como también fuimos a algunos restaurantes y de esa manera pudimos saborear la cultura de Corea. También la naturaleza era tan buena, como también el color de los árboles. Además, ustedes, quisiera pedirle que oren por mí, para que yo no me cambie la ciudadanía coreana. Y en segundo lugar, voy a presentarme un poquito. Mi nombre es Agustín. Soy de Zimbabue. Soy de la Iglesia Apostólica de la Fe. También soy director del Seminario de Cristo. Yo allí estoy trabajando como director. Eso es una breve presentación de mí. Y agradezco también al pastor Oxupar por realizar esta conferencia. Nosotros hemos aprendido bastante. Lo más interesante era la temática sobre la justificación. La temática de la justificación, aunque no era algo nuevo, pero en el siglo XIV, Martín Lutero también clamó esta palabra. Pero mientras que ha pasado el tiempo, esto se fue perdiendo. Y desde el siglo XVIII hasta ahora, las iglesias realmente se han desviado del camino de que hemos sido justificados. El pastor Oxupar, predicando, enseñando esta palabra, veía cómo la iglesia se iba de nuevo reafirmando, porque sin la justificación, las iglesias se desviarían. Por lo cual, oyendo la palabra del pastor, he visto 3 puntos. Me encantó la disertación de Romanos 3:24, como también él iba explicando, encajando con el Antiguo Testamento. Luego, en Romanos 3:24, él se enfocaba. Y hoy en día, si nosotros vemos a las iglesias, hoy en día muchas iglesias buscan milagros, como también buscan lo relevante, la señal, y por lo cual erigen a profetas falsos y quieren obtener la popularidad. De tal manera que sea alguna obra, algún ritual, ellos consideran importante aquello. Es la figura de una iglesia que ha perdido el camino, pero nosotros hemos sido justificados y verdaderamente es enfocar a una buena dirección a la iglesia de nuevo, siendo justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Yo creo que Pastor Oxupar, si continúa anunciando esta palabra en este siglo, realmente podremos ser personas que de nuevo reaviven
la iglesia. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso de nuevo. Nosotros, cuando vamos al exterior, es bien raro, pero los pastores que han venido de Corea, las veces que nos ven, realmente nos tratan de manera tan cálida y sentimos mucha fuerza. Cuando realizamos juntos la obra del Evangelio, hemos estado muy felices. Muchos pastores que han venido aquí, juntamente realizaremos la obra del Evangelio en adelante. Estamos muy agradecidos. En esta hora, antes de oír la palabra del seminario, vamos a oír el himno del coro Gracias. Es el barítono solo, es Kyung-suk Par. La canción es El Cordero que se ha perdido en el camino. Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso de nuevo. A continuación, tenemos el dueto de la flauta traversa Chang Chang de Chong Hein. Jesús, ¿en quién me apoyo? Es el solo de la flauta traversa Chong Hein. Cuando pasamos por la dificultad, vamos a darle un gran aplauso.
감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Gran aplauso nuevo. Es un himno tan bello el coro, gracias. Verdaderamente son personas muy, muy felices ustedes. Además, el próximo programa, junto con el coro, gracias, nuestro Señor que ha cargado el pecado, vamos a deleitarnos con 3 canciones. Es la conductora Unsupar la que nos va a dirigir. Vamos a darle un gran aplauso al coro, gracias.
주를 찬양해 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 주님을 찬양해 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 와서 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 찬양 ¿Cómo están? Tenor Utejik del coro, gracias. La canción que le vamos a cantar es Tú eres mío. Esta canción en esta mañana es el corazón de Dios expresado hacia mí y hacia ustedes. No temas, yo te redimí. Yo te llamé, tú eres mío. Dios, dentro de la Biblia, ha expresado el corazón de Dios en muchos puntos. En muchas ocasiones nos dice que no temamos, sea en medio del agua, en el fuego, sea cual fuere la situación. Dios nos acompaña y dice que nos sujeta, por lo cual nosotros, sea cual fuera la situación con que nos encontremos, la palabra de Dios que nunca cambia, pensamos en ello y nos apoyamos en ello. Con convicción y con libertad andamos. Siempre nos sujeta. Alabamos a ese Dios. 내가 함께하
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso al coro Gracias de nuevo. Con un himno tan bello, cada momento nos ha acompañado el coro Gracias. Dios a nosotros nos ha dado tantos regalos. Lo más grande es la salvación, la iglesia, el siervo de Dios y el coro Gracias. Este seminario bíblico también hemos hallado una gran gracia ante Dios. La palabra que nos anunciarán esta mañana. Espero que mediante ello hallen una gracia más grande. Vamos a recibir al pastor Oxupar. ¿Cómo están? Muchas gracias. El coro Gracias. Kay coro graciasqa sinchitapuni paykuna practicarinku sapa p'unchay chunka phanita hina paykuna practicanku nich paykuna hinata ruwankuman chayqa manacha chaqatapuni runasqa ñawpaqmi chimpamunku chaypi phanita takispa paykunaqa ch'ajas tukunku manaña takita atinkuchu pero kay coro graciasqa allin kaq kay pachamanta kashan paykunaqa manchaytapuni paykuna ruwarinku allin takiniyuq kananpaq paykunaqa sumaqta chay cuerdas vocales ninta apaykachanku ñuqanchik estadiopi campaña ruwanchik chaypiqa paqarinninpi paykuna practicarisanku niraq servicio kashatin tardenmanta ch'isyayninkama paykuna practicasanku qanchis pusaq phanita paykuna practicanku mana paykuna ch'ajayankuchu paykunataqa sumaqpuni kashan chay takiyta apanankupaq nimarayku paykuna allin kaqpuni kashanku kay pachamanta mana uq runa hinachu uq t'ukuriman uchikanta chayqa uq runa mana ruwayatinchu pero hinamanta paykuna practicaspa sumaqta ruwanku sumaq kaq runas kasanku paykunaqa kayfi kawsaypi paykunaqa deporte ruwanku chaypipis tukuy imapi paykuna hina kashanku kunan p'unchay qhawarisunchis San Juan librota qhawarisunchis hisq'un uqniyuqta ñawirisunchis Jesusqa Olivos urquman rirqa q'ayantin sut'iyaytaq temploman Jesus kutiriqtin llaqtamanta maychika runas qallarqanku Jesustaq tiyaykuspa chay runasman yachachiyta qallarirqa hinapi leymanta yachachiqkuna fariseoswan ima payman pusamurqanku khuchichakuypi taripasqa warmita chawpinkupi sayaykuspata Jesusman nirqanku yachachiq señor kay warmita khuchichakusaqta taripayku Moisespaq leynintaq kamachiwayku kay hina warmista rumiwan ch'anqaykuspa wañuchinaykupaq qanri imaninkitaq nispa chayta nirqanku imaynatachus Jesus kutichinanta yachayta munaspa chayman hina payta ch'aqataykunankupaq Jesusri k'umuykuspa pampapi dedowan qillqayta qallarirqa anchatapuni runas payta tapuqtinkutaq sayaykuspa paykunaman nirqa mayqinchá qankunamanta mana huchayuq kankichik chay kaq ñawpaqta kay warmita ch'anqaykuspa niychis chay nitawan wataqmanta k'umuykuspa pampapi qillqarqapuni runastaq chayta uyarispa umanta lluqsirapurqanku machu runasmanta qallarispa waynas vistukuspa Jesustaq
sapallan qhipakurqa hinallataq chaypi kasharqa chay warmipis chanta Jesus k'umuykusqanmanta sayarispa warmita nirqa maytaq chay runasri manachu mayqinpis huchachasunki nispa warmita nirqa mana pipis señor nispa Jesustaq payman nirqa ñuqapis manallata huchachaykichu kunanqa ripuy amataq ustawan huchallikuychu nispa warmi niwarqa divorciakuni nispa imarayku qankuna divorciakunkichis ñuqa nirqani mana ñuqa qusaywan entiendekuyatinichu mana entiendekuspachu qanqa divorciakunkichis pastor mana qan yachankichu a ver qan tiyari qusaywan nispa imaraykuta ñuqa qusaykiwan tiyasaq ñuqa warmiwan tiyanay tiyan nispa nirqani paymanqa qusanqa waq warmiwanchu kasarakun nispa nirqani mana nispa pay niwarqa kutinakuy nirqani kay mamaqa ari kutinakusaq nispa niwarqa iskayninku kutinakurqanku chantaqa qusan niwarqa pastor qan yachankichu imaraykuchus divorciakusqaykuta mana entiendekuyatirqaykuchu nispa mana ñuqa sumaq umaysapa karqani mayqa kutitapis ñuqa kusiypi tiyakuq hina karqani chay mana chay warmiwanqa chantapis pastor yachankichu imaynachu warmi kasqanta payqa phisqa kuti astawan hatun sumaq yachayniyuq ñuqamantaqa chayrayku ñuqaykuqa divorciakunallaykupa qhawanakurqayku imaraykutaq mana kutinakurqankichu kutirqankichischu nispa payta waturqani payqa phiñasqa kasaspa divorciakurqayku chantapis sinchi phutisqa kasarqani wawasrayku nispa niwarqa chantaqa phiñakurqankichis chantachu divorciakurqankichis mana allin t'ukurispa ari payqa waq warmi apamunqa wawas astawanchá sufrinkuman nispa payqa ni uqtawan kasarakunanpaq hinachu kasarqa iskayninku kutinakurqanku chay ratupi paykuna allinta tiyarisanku kunanqa sinchi kusiypi kawsakusanku runasqa riqsisqankuman hinalla tiyasanku kunan p'unchay runasqa sumaq umaysapas kasanku kunan p'unchay ñuqanchis sinchis chayqa t'ukuynipis sinchi yachayniyuq kasanku mana ñuqanchis chayta khuchurashanchischu pero paykuna tukuy imata riqsinku mana kanchu imapis mana riqsqankuqa sumaq umaysapas kasanku chiqatapuni paykuna riqsinku tukuy imata ñuqayku sinchitapuni chayta t'ukurispa qhawariyku chantapis riqsinku allinta umaysapas kanku mana chay warmiwan chayqa hayk'a kutitapis ñuqa paywan tiyayman nispa payqa chiqatapuni parlash chay aylluchawpipi sinchi kusiypi tiyakusanku ukuti ñuqa kay iglesiapi kasarqani warmi sipaku niwarqa pastor nispa waqyawarqa pastor nispa pay waqyasawarqa imataq nispa ñuqa waturirqani uyariway a ver pastor uqtani munayki nispa niwarqa kay warmiqa warmi paypata karqa licencia arquitectomanta chantapis pay chay yachana carrerata tukurqa chantapis payqa suyaynin karqa niraq wañusaspa pay ruway munarqa kay pachapi pay saqay munarqa obrata paypaq ruwasqanta pay ruway munarqa sumaq riqsisqa kananpaq
kay pachata viajarispa pay qhawasqa diseñosta sumaq riqsisqasta chantapis imata pay ruwarqa astawan yachaqay munarqa chantuq empresaman llaqaykurqa arquitectura empresaman p'unchay chaypi chay edificiota construinanpaq especializamunanku karqa técnicos q'ayantinman sut'aynimanta suqta horaskama chaypi llank'aq kanku suqta phanita albañil ripuq kanku chay diseñowan pusaqnimanta qanchisniman sexto pisota ruwaq kanku construccionta chay warmi chayta ruwaq chantapis chay kamachiqninwan payqa zerqa pusaq pisumanta payqa chayta midirinan karqa chantapis pay zerqa mana pipis karqachu qanchis pisuman paykuna chayarqanku chay jefenqa payta uqllaykurqa y paytaq qallarirqa kallpakuyta chantapis payqa kuchichasqa karqa mana atirqachu nimaynata chaymanta sinchi phiñasqa pay kasarqa phiñakurqa sinchitapuni chay rato pay policía masita munarqa denuncias chantapis t'ukuri paypis hayarirqa comisaría masinqa chayqa payqa willanantiyan tukuy imata willanakarqa chaypi yachakuman karqa pay kuchichasqa kasqanta mana allinchu ñuqa denuncianayqa runacha ñuqamanta parlariman kuchichasqa kasqayta ima qaritaq ñuqawan kasarakuyta munanman nispa payqa tukurirqa chantapis paynin payqa sinchitapuni tukurisqa chantapis payqa hinallata saqirpay munarqa chayta saqirpaytawan mana payqa llawarnin manaña killanpi hamurqachu killa iskay killa cuerpon ujinayarqa mana creenichu nispa payqa chantapis payqa prueba embarazo manta ruwakurqa y embarazasqa kasharqa imaraykutaq ñuqallaman tukuy ima pasawan nispa pay nirqa kay pachapi qankuna yachankichu maychikachus pay hina kanku 32.770 casos pay chay hina kashan pero runa mas kay kawsaypi hina tiyanki chayqa pitapis kayqa pasashanmancha pipis maypis kachun kayqa paymanpis pasallanmantaq payqa chuqayta munarqa chay wawataqa kasuman wicharikuyta hospitalman zerqa mana creenapaq hina karqa ni piman imata nispa sapan payqa abortaq zerqa pero chay wawaqa cuentaqa kuspayhina sinchi hayt'aykacharqa wisan ukhupi chay warmitaq nirqa mana ñuqa qanta munakurqaykichu ni suyarqaykichu ñuqa kawsakunay tiyan kawsayniyta ñuqa nasikuni chantapis arquitecturata estudiani chaytapis ñuqaqa usuwanay tiyan mana qanta ñuqa suyaykichu nispa uraykurqa karrumanta chantapis rirqa chay hospitalpaq salanman chaypi wawa hayt'aykachasarqa mapay awantayatirqachu mayma ruwayatirqachu chantaqa wasinman kutirirqa sapa p'unchaymanta p'unchay payqa mancha llakisqa kasarqa mana kay hinachu kanman nispa mana ñuqa qanta munaykichu nispa wawata parlarqa mana ñuqa qanta suyakuykichu nispa chantapis warmisqa mana tukuy warmischu kikillantaq kanku warmis ukhupi paykuna chichuyayta chayanku chayqa mana warmichu kanku
sinoqa mamaman paykuna tukunku mamas ruwakunku chayqa mana t'ukuri solteramanta t'ukurirqachu chayqa wawanta paykuna munayta qallarinku kay mamaqa mamaman tukuchasarqa mana munarqachu chay wawata chantapis sonqon ukhupi manchaytapuni mana payqa munarqachu chay wata mana munaykichu nispa pero warmisqa mana hinachu kanku mamaman tukunku chayqa p'unchay pay nirqa ari wawitay mana ñuqa wañuchiykimanchu ñuqa allin tiyanaypaqqa mana chaymanta sentido kanchu mamaykiqa qanta nasichikusonqa nasikuy saludwan nispa hina pay t'ukuyninta tifrarirqa chantaqa pay chayqan chasqa kawsayninta chantapis trabajunta saqipusqa imarayku saqisankiris ñuqa ruwanay tiyan nispa tukuy qullqi tantasqanta kunanqa rantisqa wasita huch'uy wasi rantisqa chantapis qullqita necesitarqa chanta chushcha peinananpaq yacharqa ruwayta churkuyachinanpaq peluqueria mansispa uchikata cobras papayqa llank'ay qallarirqa chantapis kapurqa chunka killa pasaytawan wawan nasikurqa sinchi k'achapuni chay wawa karqa chay warmi sinchi kusisqa kasarqa chanta payqa wawan qharitawan riq peluqueriaman ñuñuchiq cuartopi saqiq chaypi churkuyachishunasta hinata pay kawsakuq hina payqa kawsakuq payqa pisita cobrakuq chay peluqueriapi pero chay wawarayku sinchi kusipi pay tiyakurqa chay wawa cuidaspalla payqa cosa tiyakuq p'unchay kay warmiqa tawan payman imachus pasallarqataq payqa tinkukurqa runawan paykuna qayllaykurqanku kay qhariqa payta qhawarispa nirqa mama qan imaraykuna hina llakiypi ñak'arispa tiyakunki qanqa aswan allinta tiyakuwaq nispa payqa manapas uyarimanchu hina payta qhawarirqa sapa tinkuspa chay qhari payta niq mama mana ñuqa qanta entiendeykichu qan astawan allinta tiyawaq imaraykutaq hinaña imaynata qan hinata ñak'ariypi tiyanki mana chay necesidad kanchu nispa payqa graciasta qusarqa payman payta qhawarispa hinarqa payta kay runawan p'unchay payqa mikusarqa paykuna mikusarqanku chantapis chay runa payta nirqa mama ñuqa sinchi phutiyniy tiyan karu runas kanchis kanpis pero qan allinta tiyakuwaq imaraykutaq hina ñak'arispa tiyanki chanta chay mama nirqa payman imaynatataq ruwayman nispa qullqiyki tiyapsunkichu imarayku nispa qan empresaykuman churay chantapis interesta qusaqku chayta qallarinipi uyarishllapa bankumanta qullqita mañakuschayqa uchika interesllawan mañasqa imaraykuta payman qoyman mana paykunaqa bankumanta urquyatinkuchu bankupiqa ashka interesta paymanta mañankuman chayta uyariytawan cuenta sumay pero payma cuenta qukuqchu chanta pay bankuman cerca
chantapis wasinta hipotecarqa chay tukuy qullqita mañaykurqa chay qhariman ima makisniyman haywaykurqa chantapis chay qhari comenzarqa qhawariyta imantachu sapa phisqa p'unchay sapa killa chay señora cuentanman churanankarqa interesta pero chay interesqa iskay kuti astawan karqa chayqa ganasqanmanpis doblaykurqa chayqa hina allinta tiyayman nispa sapa killa hina yaykumunqa chay interés chayqa ñuqa sumaq tiyakusqa nispa chantapis chay runa ripurqa q'ayantin waturimunarqa chay runatanchis pay wajiarqa chantaqa chay runa manaña contestamurqachu pay cuentakukurqa mana contestamusqanta chay ch'isi chay runaqa chay chika qullqiwan ayqisqa waq suyuman kay mamaqa imaraykutaq ñuqatalla tukuy ima pasawan imaraykutaq ñuqallaman kay hinapi tukuni pay sinchi llakisqa kasarqa ch'isinpis puñuyta munaspa pay manchay t'ukuriq mana puñuyatiqchu watiqmanta t'ukuynin hamuq ñuqa puñunay tiyan nispa niq puñunay tiyan q'aya llank'anaypaq nispa niq pero banco hamunqa chayqa cobrawaq imata wasita qhichwanqanku nispa pay t'ukuriq manchata pay tukuy tuta t'ukuriq ma puñuyatiqchu chantapis payqa puñuymunaq ma atiqchu puñuyta chantapis payqa phanita puñuriq 15 chunka phani minututa puñuriq chantapis lich'ari llaqtaq mayqanta karqa chay ch'ampa sunama puñuyatin chayqa rakhuyayta qallarin ñawpaqta payqa sinchi ñañu karqa chantapis espejopi qhawarikuspa payqa khuchi hina karqa libre rakhu soqta chunka kilo qanchis pusaq chunka hisq'un chunka pachaq iskay chunkayuq kilos payqa kasharqa payqa sillapi chukuykuspa sillapan hunt'aykuq payqa sinchita puni rakhuyaykusqa imaynatataq hina kasani imaraykuta ñuqaman tukuy kaykunas pasashawan nispa pay nirqa payqa t'ukuriq sinchita puni chay wasinmanta kay chiri tiempopi qarquwanqankucha kay wasimanta nispa chayrayku payqa decidirqa wawanta qhawarispa wawanta tatanpaq wasinpi saqispa pay wasiman zirqa chaymantapis ukhumanta wisq'ayqa kamurqa payqa makinta khuchukunqa chayqa kuchilwan wañunanta suyarqa chanta payqa khuchukurqa makisninta venasninta khuchukuytawan payqa wañunata suyakusarqa wañuq hinaña kasarqa sinchi ñak'aripikunaqa wañusaq nispa payqa t'ukuyninta chinkachirqa yawarninta t'akaspa tatanqa mana riyacharqachu pero chay p'unchay wasinman zirqa chaymantapis pay cuentaqa kurqa punku ukhumanta wisq'asqa kasqanta punku kichariway nispa chayqa tapuni ukhumanta wisq'asqa kasarqa chantapis ventanapa p'akiytawan payqa yaykurqa chaypi qhawarqa wawan wañusaqta chaymantaqa 911ta wajiarqanku chantapis ambulancia hamurqa internaykurqanku chantapis payqa kawsarirqa pero sinchi llaki karqa pay uyarisqa chay arteriasninta chay ankunta khuchuqakusqa manaña llank'ayatiqchu manaña churkuyachiyta chiqchu runasta
pero kawsanankarqa chantapis tiendaman rirqa chay tiendaman rirqa chay gerenteta nirqa llank'anay tiyan llank'anata quway nispa chay gerenteka payta kuyaqarqa chanta chay cajas ch'usaq cajasta haywarqa chayta payqa k'uchunchanakarqa chay paña makin lluq'i makinwan payqa chayta k'uchunchanakarqa chanta chayta apamuspa chaypi phisqa pachak suqta pachak dolarta ganakuq sapa killachawan pay kawsakuq chiqatapuni payqa sumaq warmi suyayniyuq karqa tukuy imapis tukukapusqa paypiqa kay mamaqa hamurqa iglesianchisman payqa hamurqa chaypi semanasta pasasqa chantapis wawqi masiwan pay comunión kapusqa mama sinchi llakipuni qan pecado perdonta tarikuy nispa mana ñuqa tinichu sasa kasianchayqa mana atinichu nispa mana imapis kanchu mana atikuqqa atikun nispa hinamanta chay p'unchaypi payqa pecado perdón de pecadosta tarikurqa iskay chunka minutusta pay puñuq chay perdón de pecado tarisqanmanta payqa iskay phanita puñuq chanta sinchi kusisqa pay kasarqa chantapis manchay kusisqa pay kasarqa p'unchay iglesiapi ñuqa kasarqani iglesiapi chanta pay niwarqa pastor nispa pay wajiamuwarqa uyariway ñuqa nisqayta nispa kay warmiqa willawarqa tukuy imata kunankama pasasqanta chay p'unchaypi payqa tarikusqa perdón de pecadota chantapis kutirisqa chay ch'isi puñusqa sumaqta payqa iskay phani astawan payqa chunka pisqayuq minutuslata puñuq pero chay pachaqa iskay phanita puñurisqa payqa manchay agradecisqa kasarqa iglesiaman sispa iglesiaman hamuspa payqa sumaqta kashan sumaqta tiyarikusan chantapis ñuqawan tinkunchayqa pastor nispa niwan payqa uyariway nispa kay mamaqa manchay manun karqa bankupi payqa mañakurqa qullqita bankumanta y chay bankumanta empleado wasinta qhawariq rirqa chaypi mana karqachu imayna ñapis payta cobrananpaq chantapis sinchi llakisqa kasarqa chay wasimanta payta urqunan karqa pero mana pay pagay atirqachu hinapi chay quedakurqa p'unchay chay warmi qullqiq kasarqa ashka qullqita hapisarqa pero manuman hinaqa mana hinachu karqa pisilla karqa chantapis pay rirqa chay empleado bankumanta quq rirqa empleadota mancharikurqa mama qhatiway mayman sisun qan qhatillawan nispa iskay 15 pisu tawa pisuman wicharirqanku chay tawa kaq pisupi kasarqa gerente salan punku kicharitawan nirqanku wiraqucha nispa gerente kay mamaqa mana pagarqachu manunta chantapis wasiman rirqani payqa sinchi phuti kasharqa mana cobrayatirqanichu kunan kay warmiqa apamun qullqita nispa chay gerenteqa chay actanta qhawarirqa pachi nispa nirqa chay warmiman kaywan tukuy manuykita pagasunchis nispa nirqa payqa manchay pachi qurisarqa pay t'ukurisarqa manchay tapuni pachi qurqa p'unchay
pastor nispani warqa imataq pasan nispanirqani. Wawaypis kamanhina payqa ususipis kamanhina. Imataq pasan wataqmanta pay hamurqa paynin ch'isin manchayta muñecan nanaqnin makinmanta. Mana chay niqta nanaqchu manchaytapuni nanasqa tukuy tutapay puñusqa qayantin sut'iyayninpi hospitalman sisqa y doctortaq payman nisqa ay mama milagro tiyan chay ankusninqa pegaykusqanku k'askaykusqanku watiqmanta nispa chanta payqa makisninta apaykachaya tayarqa ashkaraq kan tukuy paymanta parlarinapaq p'unchay pay teléfono niqta ñataq wakyarimarqa pastor hamuy wasiyman celulaman nispa nirqa mana wasiykita riqsinichu ñuqa yachachisqayki navegadornikiwan hamuy nispa ari sisaq nispa nirqani payqa departamento iskay kaqpi supitiakurqa payqa waqaspa willawarqa chay ayuntamientopi rantisqanku wasita uthanta wasita rantisqanku chaymantapas arquitectos apamusqanku chayta reparanankupaq allin yachinankupaq chantapis chay runas mana qullqiyuqkunaman chay wasita quqkanku pay qallariyninpi kasqa payman urakaq wasita qusqanku pero chaymanta iskay kaqpi supi runa tiyaq chayta payman qusqanku chanta pay waqarillasqata huktawan hatunmantapuni Diospaq makin paytaqa cambiasqa chayta qhawariyta atirqayku payqa cambiasqa tata Diospaq makinwan pipis maypis qankunamanta qankunachus comunión nikis kanqa tata Dioswan chayqa ñak'aripi kasankichis llakipi kasankichis hinalli phutipi kasankichis Dios qanku nukupi mosoq sonqota qosunqachis mosoq ñanta kicharanqa qankunapaq ñuqa kay mamawan payqa sinchi rakhu kasan ñuqa qhawarini chayqa mana uqllaykuytapis atinapaq hina pay sillapi chukuykun chaypis iskay kaq llakashan chay sillapi payqa sumaqta tiyarisan wawanpis wiñarqa chayqa sinchitapuni payqa mana rita tinichu wasiman pero payqa hamun payqa tukuy iman tiyan willanawanpaq a ver pastorman tukuychis ñuqa mana entiendenichu chay runasta mana pastora kaqkunata mana yachanichu imayna kusiwanchis pastores kaspa tiyakunku mana yachanichu ashka tiyan kay hina kay runas llaki chawpipi kasanku Diospi creykuspa chantapis pecadosmanta perdón tarikuspa chay llakita Jesucristo apakapun q'alatapuni chantapis wasunaswan parlarin chay paykuna Bibliata riqsinku paykuna riqsiq hina tukunku chantapis mana paykuna hap'iyta atinkuchu maqayta munani kanpis paykunata pero mana maqasaqchu sinoqa Jesuspa gracianrayku chantaqa uqlla ruwakun Jesuspa sonqwan chantapis runas tiyan machay runaswan parlay munanichu paykuna hatun yakunku ñuqa mana alliñan kani qanqa allin kaq kanki nis manaña parlasunchu nispa pero Jesuswan tinkun chayqa Biblia ukhupi Diospa Señorpa sonqonta qhawarinchik chayqa Señorpa sonqonchiswan qallarin thasqiyta chayqa
mana ñawpaqpi chay sonqo kapuarqanchikchu chantaqa ñuqanchik ukhumanta lluqsiyta qallarin Jesuspaq sonqowan ñuqaqa sonqowan uqlla ruwakunkunanqa ñuqa tukuy chayta qhawarini iglesia ukhupi mana willayta tukuymanchu sut'iyayman kayman chaypis hinamanta Dios munakuwanchik chantapis kachamurqa churinta uqkaq wawanta wawqimasis ñuqa munani wawaykita qankuna wawaykichista qawankichismanchu apamuy wawaykita ñuqa payta usasa nispa mana kanchu nispa Dios chikatapuni kay pachata munakurqa chantapis uqkaq wawallan karqa wawanta haywarqa crucificasqa kanapaq chayqa chay munaynin Dios pata sinchi hatunpuni karqa chay Diosqa manapuni mich'arikurqachu ñuqanchirayku imatataq payman ruwanmanchu ñuqanchirayku paykuna hina parlarsanku mana Bibliatapis riqsinkuchu chay perdón pecadonchismanta mana paykuna sunqunkupi hap'inkuman karqa chayqa sunqulla kanman Diospaq sunquwan chayqa punichari ñuqata testificay niwanku chaypi ñuqa sapa p'unchay testificariyman mana tukuyta atimanchu tukuy ima Dios ñuqarayku ruwasqanta hatunmantapuni kashan chayqa hatun chayqa tapuni mana willayta atimanchu tukuy imata pastorman tukun chayqa wakinkuna pecadopi kasanku kanpis chayqa ñuqayku paykunaman predicayku evangeliota chantapis chay una niraq salvación hap'iy atinchu pero salvación hap'ikun chayqa sinchi kusisqa kanchis sumaqpuni kasan kay pulpitumanta qhawarini niraq salvación kasaspa imayna pay karqa kunantaq salvación hap'isqanmanta pacha imaynatachus tiyan sinchi kusisqa qhawarini sumaqpuni kashan mana ñuqa chayta entiendeyatinichimaraykuchus mana paykuna pastoresman tukunku chayta chay chicas runas hamunku iglesiaman chinchitapuni paykuna kawsayninkuta tifrarinku paykuna kawsaynin tifrarikun kunanqa llipirisanku sinchi kusisqa kasanku mana entiendeyatinichu Jesuspi creesqankuta chantapis ñuqa paykunawan maqanakuy munani ñuqa saqrita kaniya ama chayta qhawarisman ñuqa pitapis maqanichu Bibliata ñawirini chaypi San Juan pusaqniyuqpi Señor Jesucristo nin kaypi Jesusqa Olivos urquman rirqa q'ayantin sut'iyaytaq Seulman hamuspa metro qayllapi ñuqa wasipi tiyarqani chaypi tawa habitaciones karqa chay 15 baños karqa pisi habitaciones karqa kanpis chay wasipi tiyaspa ñuqa imatataq t'ukurirqani kay wasiqa Jerusalén piscaman karqa chayqa chaypi karqa tawa habitaciones sapa habitacionpi puñunkuman karqa 15 discípulosqa kaqpita Jesucristo puñunman karqa q'ayantin hatarikuytawan duchapi bañakuman karqa peinakuman karqa hina lluqsiman sumaqpuni kanman karqa kuti ñuqa kinchunpi kasarqani ñuqa sinchi ñak'ariyta pasarirqani ñuqayku tarirqayku wasita alquilasqata chantapi sistema prepagowan iskay pachaq dolaresta pagarqayku chay pacha karqa waranqa hisk'un pachaq qanchis watayuq chaypi
chaypi usunaqa barajapi pukllaq tukuy qolqenta chaypi chinkarichisqa chay wasiyuqqa ayqisqa tutallan chantapis chay iskay pachaq dólar qolqaywan ñuqa pagarqani manaña ñuqa chay qolqeta recuperayatirqanichu chaymanta p'unchay pasasqanmanta gerente bankumanta hamurqa ñuqata masq'ariwaq wiraquchapar sinkichu kay wasimanta ari uchikanta uyarini nirqani wiraquchapar kayqa bankuqta kashan kay wasiqa hipotecasqa kashan pay chay wasiyuq hipotecarqa mañakurqa qolqeta bankumanta chantapi chay wasiyuqqa ayqirqa chaymanta phankuman rirqani chay punkupi usuna karqa ñuqa yaykurqani ñuqa masq'asani chay runata nispa chaypi wawichi lluqsimurqa disculpaway nispa chanta waq runaqman llarqanitaq chantapis mana taripayatirqanichu lluqsinaykarqa chay wasimanta mana huk pisullaypis qolqimanta karqachu ñuqa waq wasita tarinaykarqa y chantapis lluqsinaykarqa sapa p'unchay campañaman riqkani wasiman kutirimuq kani sapa paqarin riqkani oraq huk tiempota ñuqa orarqani chantapis ñuqa t'ukurirqani amalla orallaychu nispa imaraykutaq mana averiguasinkichu chay llaqtaman riwaq wasita masq'amuy nispa Espíritu Santo hinata niwaq lluqsitawan chaypi huk wasi iskay pisiyuq kasarqa pero chaypi mana chaypi nichu cultukaman sumaqpuni kasan chay wasiqa hayk'ata kasan nispa waturirqani chaypi sistema prepagowan iskay pachaq dolarespi kacharqata mana pisiy karqachu allin kasan nispa chanta rillarqanitaq kutirimurqani ñuqa riqkani campañasman sapa tiempo kaqtin ñuqa uraspa puriqkani chay wasiniqta 15 killa pasasqanta 15 killatapuni ñuqa urarqani chay 15 killa pasasqamanta señor niwarqa imaynataq chay wasi kashan 15 killa qhipapi qhawasqayki nispa sunquypi nirqani sumaqpuni kashan chay wasi pero mana paganapaq hina kashan sinchi karu nispa ñacha alquilankuña chay quinchowpiqa nispa chaypi institutuchus sastreriachus peluqueriachus allin lugarpi kasarqa chay cosas ruwanapaq sumaqpuni alquilankuñacha nispa nirqani chantapis ñuqa paqarayninpi hora piadosapi predicasaspa orasarqani chantapis niwarqa 15 killaña pasarqa chay wasi imaynachu kasan alquilankuñacha nispa nirqani chantapis yaykurqani wawalla kasarqanku mana chaypichu kuraqkuna kasarqankuchu chantapis nirqani ni tatayki ni kuraqkunata hamun kay wasimanta interesado nispa nirqani ñuqa payman parlarillarqani ñuqa Diospaq sirvunkani nispa kinchonman hamun evangeliota predicaq pero chaypi usuna perjudicawan mana 200 iskay pachaq dolaresta hap'ita tinichu chantapis banco lluqsinisawan lluqsinay tiyan wasiman mana wasi kanchu maymanchu sinaypaq chayrayku ñuqa Diosman orasarqani chantapis Dios sunquta qawarqa kay wasiqunawanta mana huk pisuy kanchu ñuqa munayman kay wasita qunawaykitaqa chayqa mana hinalla chayqa punchari lokuyunapaq hina kashan kayqa chay wasiyuqqa ñawinta kicharispa qhawariwarqa ñuqa nisqaymanta hina pay ñawisninta wisq'aykurqa satuta pay ñawisninta wisq'aykurqa t'ukurispa hina harqa imatachus chantapis pay chay wasiyuq ñawinta kicharirqa niwarqataq ñuqa chay iglesia chichanpi ñuqa anciano kani chay iglesia chichanmanta
Dios pa siervo un chimpa musawan wasita mañas pachaqa imaynatataq ñuqa negakuymari nispa pay niwarqa. Manchayta puni agradecesqa kasarqani. Kayqa tawa chunka pisqa chunka wata qhipapi pasarqa. Ususin chay dueñuqta wasi ukhupi pianota payqa tokarisarqa. Manaña yacharqanichu paraísupichus kasqayta manaña ñuqa chayta parlarqayku sinchitapuni sayaritawanpis ripuymunarqani matarqanchu chanta chay wasiyuq niwarqa. Qan kay wasiman hamunki chayqa ch'usaq maki hamunki chayqa hinacha kasun iskanich hayk'atataq qan atiwaq tantayta nispa mana muspharillarqanipichu chayta ninawanta mana cuenta qukuspa ñuqa nirqani pusaq chunka dólares apamusaq q'aya mincha nispa allin kasan entonces hamuy niwarqa payqa. Ñuqa tarinay karqa pusaq chunka dolaresta uk semanapi chayta tarinay karqa hatunmanta kasarqa chay qolqaqa ashkhapuni kasarqa chantapi chay gerente bankumanta mask'amurqani kay sábado p'unchayta lluqsisaq wasita saqisaq chantapi chay gerente niwarqa señor Pag nispa ñuqa chaypachis maqt'allaraq karqani wiraquchiparaq ñuqa qampi t'ukurini chayqa ñuqa gobernador kayta munani. Mana allinchu kasani ñuqaqa manapis taskita saqaykichu hina chantapis bolsilloyman qolqeta pay churaykuwarqa yachayta munarqani hayk'atzu kasqanta chanta callejonpi yaykuytawan yupaygurqani chaypi chunka dólares karqa pachi gerente chantapis qanchis chunka dólaresraq faltawarqa chanta uk señora warmi hamurqa. Payqa contratota pisqa chunka dólaresman ruwasqa chanta pagasqayki mana allinchu lluqsirqa iskay kaq ocasionpis rirqani chay warmiqman armarioman pay chimparqa ñuqaqa maypicha wañusaq ñuqa mana payta cobrayta munarqani ñachu hina saqipurqani chantaqa atikumanchu manachu nispa chay warmi apamurqa tawa chunka dolaresta makisniypi phisqa chunka dolaresña karqa ñuqa sumaq riqsirqani uk runa masiyta payta waqyawarqa ñuqa uyaruni qaña k'ariypi kasqaykita negociota qallarini mana qolqay kanchu payqa llakisqa kasarqa chantapis iskay chunka dólares kan makisnipi qan kayta apaykachay nispa haywawarqa atispa qan pagapanki mana atinki chayqa hinapis kachun nispa ñuqaypata chay runa masiy karqa qayllata apamurqa chay iskay chunka dólaresta chaywan hayk'añataq rakun chaywan qanchis chunka dólaresta tarirqani pusaq runas ñuqayku llank'asarqanku apamuychis qolqaykichista nispa pay manarqani chantapi chaypi enteraykupi tantarqayku pusaq chunka dólaresta evangeliota anunciaspa mana dificultad karqanchu tukuy ch'ampaypis chinkarirqa chantapis Dios puni ñuqawan kasarqa chayqa tapuni ashkha cosasta niyta munaykichis imaynatachus allp'a rantisqayta imaynachus wasita sayarisqayta imaynatachus permisutapis tarisqayta mana chayllachu chantapis imaynachus misión Buenas Nuevas Taygunmanta imaynatachus iglesia hampaqmanta tukuyma ruwasqaykuta mana ataq kaqta tukuymata Dios funt'an wakinkunapipis ch'illamanta kashani t'ukusani chukusqa chaypi ñuqa waturini Dios Señor imaraykutaq qan chikata munakuanki nispa
Zuna masisnipi tiyan chunchan nisqa sutiuq chay runa masiqa uhinataq ñuqamanta ñuqa delicado kani chantapis saqra kani kay runa masiqa k'acha runapuni chayrayku payqa ashkha runa masniyuq kuti chay runa masi p'akisqa qusayta chanta ñuqa sinchi phiñarikurqani su disculpawa nispa niwarqa disculpawa nispachus kayman palawaychu nispa ñuqa phiñarikurqani su runa mas kanchu mana hina phiñakunaykichu tiyan ñuqaypata qusqayki astawan kaq kasharqanmanta nispa chaypis harusqa karqa orgulluyqa kay runa masiqa astawan hatun ñuqamanta karqa sinchipis k'achitu karqa k'achamusu karqa chay chunan kay pulpitupi churaykukuspa predikanman chayqa sinchi k'achachakaman payta uyariqa ñuqaqa huch'y kani chantapis mana k'achachu kani nispa p'unchay chay hallp'anasqayman rirqani chay runa masiqa kasarakusqa sinchi k'acha warmiwan tiyakusqa sinchi k'achitupuni Miss Coreaman chaypis rinan karqa chay warmiwan pay kasarasqa 15 wata pasarqa chanta oqsu chay runa masiqa wañuchikusqa mana ñuqa chayta creyatarqanichu pay k'acha runa kawrqa imaraykutaq wañuchikurqa ñuqa carácter mana allinchu chantapis delicado kani chayqa chay uchikan tiyapuwan chantapis wawqi masni ñakarinku ñuqarayku warmipis imaraykutaq Jesucristo ñuqata munakuwarqa waranqa hisq'un pachaq suqta iskayniyuq watapi ashkha pecaduyuq kasarqani ñuqa t'ukuq kani suwanaypi mana allin imasta ruwaq kani chantapis chay chika pecaduyuq kasarqani ashkha pecaduyuq kasarqani ñuqa infiernumancha risaq nispa nirqani Bibliata ñawrita qallarirqani San Juan pusaq t'aqayninpi sut'itapuni kaypi chay warmi khuchichakuqqa wañunan karqa kay warmiqa Jesuspi creykuspa kay warmi qallarirqa munakuyta Bibliata mask'arinchis ñawirinchis uktawan ñawirillanchikta ñuqa kayta ñawirirqani Jeremiaspi ñuqa ñawirirqani Jeremías qillqasarqa libruta chayqa pay qillqasarqa chay Israel reinupi guerrapi kasarqa Babiloniawan chantapis paykuna fracasasqanku chay Israel mantataq iskaynin wawasninta Israelmanta apamusqanku Isaipa ñawpaqinpi wañuchisqanku wawasninta y chay Isaitaq iskaynin ñawishninta urqurpasqa chantapis qhipanpi chay Isai wañusqa wawasninta chay chawpipi ñaqarispa Babiloniaman cautivo apasqa karqa ashkha runas cautivos apasqa karqanku chantapis Jeremías 15 chunka uqniyuq t'aqaypi 15 chunka uqniyuq chillayninpi qhawarispa Babiloniaqa Israelitas cautivo apasqa karqanku Babiloniaman Dios sinchitapuni paykunata munakurqa chantapis paykunaqa Dios qillqasqa munayninta paykuna munakusqanta Dios paykunata munakurqa mana cautivochu tiyananku karqa allintacha tiyananku karqay chantapis ñuqanchis ñawirinchis chayqa
15 chunka ugnio taqaninpi 15 chunka ugnio chikleninpi Tata Dios qanillantaq p'unchay hamunqa chay p'unchaypitaq Israelwan Judawan ima mosoq tratota ruwasaq mana ñuqa inglés allin parlayachanichu chantapis nunca bueno mosoq pacto nirisan Estados Unidos man cercani chaypi pastorqa hatun iglesia manta ñuqa paywan parlarisarqani chaypi tarjetata haywawarqa ñuqata payman qorqani chaypi nuevo pacto nirqa mosoq pacto imatach nimunan nispa payta waturarqani mana yachanichu niwarqa chanta payman ñuqa willasarqani chaymantaqa Éxodo chunka isq'uniyuqpi nisarqa Israelitas promesata Dios Israelitas man promesata qosqa kunanqa sichus trataymanta nisqata uyarankichik kasunkichik chayqa ñuqapaq sumaq ayllu kankichik tukuy ayllusmanta aswan sumaq chantapis waq librupi ñawirinchayqa chayta uyarispa tukuynin Israelitas nirqanku Tayta Dios nisqashninta bendecishqa kanqa wasiki forasterops yaykuynikipi lluqsinikipi bendecishqa kankis mana funt'ankichayqa yaykuynikichis lluqsinikichis maldecishqa kanqa sumaq kasan kay bendición hap'ikuyqa chantapis Jeremías 15 chunka ugnio t'aqanipi 15 chunka ugnio chikllaynipi nisan Tata Dios nillantaq p'unchay hamunqa chay p'unchaypita Israelwan Judawan ima mosoq tratota ruwasaq nisan kaypi uyariwaychis allinta wawqa mas wasipi tiyakunchayqa a veces chay wasita reparana tiyan huch'y kan hatun yachinan tiyan kay neqta nispa chayta risunchayqa hatun kan chayqa chay iskayman tukuchinanchis tiyan nispa hinata wasitaqa allin yachisanku Dios kikillantataq nin chay pactuta reparananta funt'anqa chayqa bendecishqa kanqa mana chayqa maldecishqa kanqa nispa chayqa kunan chay chunka kamachinas kashan chay ñawpaq pacto Israelitas nirqanku funt'asaqku q'alata nispa kunanqa qankuna yachankichis allinta Egiptopi chaypi mayu Nilo kashan chay mayu Nilomantaqa Africamanta pacha hamun chantapis tiyan q'etasnin chantapis q'aparisa chay tukuy qorasnin kashan chaypi ismushan arenapis mana arenachu kashan chayqa patamanta uraykamushan chaypis tantaykukusan y manaña yaku chayta riyatinchu chantapis sapichaykukusan sinchitapuni chantapis Egiptomanta mayu hamun Nilo mayu hamun chay sapinchaykukun chay chawpipi Egosen chay hallp'a chay tantas hallp'aswan kasan sumaq hallp'apuni kashan chaypi nishallanta Jehová Tata Dios qanillantaq p'unchay hamunqa chay p'unchaypitaq Israelwan Judawan ima mosoq tratota ruwasaq Egiptomanta hamuspa Egiptoman chay hatun qucha puka mayu pasaspa chaypi Sinai urqu kasan chayta chay Moisés chay Sinai urquman wicharispa quwanchis chay chunka kamachinasta tukuy kayta qankuna funt'ankis chayqa yaykuynikichispi lluqsiynikichispi kanastaykichis ovejaykichis wawasniykichispi bendecishqa kanqa ashka bendiciones kanqa sopa bendiciones manta kanqa hinata nisa sichus chay bendición pactuta ruwasqa paykuna funt'anqanku chayqa bendecishqa kanqaku mana chayri maldasishqa kanqaku chay chunka kamachinas mana niyuqta p'akispa chayta funt'anan karqa pero mana runallapis kanchu chay kamachinata funt'aqqa chayrayku maldecishqa karqanku
chay maldesisqa payta Israeltas manqusqa. Chantapis Babilonama apasqa karqanku, Wategmanta apasqa karqanku. Pero Jeremías kinsa chunka uqniyuq t'aqayninpi kinsa chunka uq chiklayninpi nisan. Kaypi sumaqmantapuni Dios nisan. Jeremías kinsa chunka uqniyuq t'aqayninpi ñawirisunchis kinsa chunka uq chiklayniyuqta. Kaypi Israel llaqtaqa cautivos apasqas karqanku, cautivos apasqa kasaspa. Kinsa chunka uqniyuq chunkanpi nisyan. Tukuy naciones tata Diospa nisqanta uyarichiq, mama qochaq karu hatusninpi kayta willarimuychiq tata Diosqa Israelwan ayllunta qirqirachirqa, hinapis paykunata tantaykamunqa waqaychanqataq imaynatachus uqmi chayqa ovejasninta waqaychan ajinata nispa. Kayta uchikanta ñawiritawan sumaqtapuni kaypi nirisan. Tukuy naciones tata Diospa nisqanta uyarichiq, mama qochaq karu hatusninpi kayta willarimuychiq tata Diosqa Israel ayllunta chiqirachirqa, hinapis paykunata tantaykamunqa waqaychanqataq imaynatachus uqmi chiqta ovejasninta waqaychanqa ajinata nispa. Tata Diosqa Guatemanta Jacobqa ayllunta preciota pagaspa kacharichirqa aswan atiniyuqkunapaq makinkumanta hamunqankutaq kusiwantaq Sion urqu patapi takinqanku. Tata Dios kay allin kay imasta apachimusqasninmanta kusimunqanku, trigomanta, vinomanta, aceimantawan, ovejamanta, wakasmanta ima. Jeremías kinsa chunka uqniyupi ñuqa mancharikurqani kayta ñawirispa. Imaraykutaq kayta Israeltasta ruwanispa. Ñuqa ñawirirqani kay kinsa chunka uqniyuq chiklayninta. Kinsa chunka pisqayniyuqpi nisyan. Tata Dios qanillantaq Zama llaqtapi qhapari uyarikun hatun waqay hik'uytaq. Raquelqa wawasninmanta waqasan. Manataq sunquchasqa kayta munanchu. Imaraykuchus wawasninqa wañusqanku kanku. Tata Dios qanillantaq Raquel amaña astawan waqaychu. Amaña waqayniykita suruychiychu. Imaraykuchu chay trabajasqaymanta t'inqaykiqa kallanqapuni. Waqasniykiqa enemigosniykichipaq hallp'akunamanta kutipunqanku nispa nin Tata Diosqa. Octawan ñawrillasuntaq kinsa chunka iskay chunka kinsayuq ñawirisunchis. Israelpa Diosnin tukuy atiniyuq Tata Diosta kayta nin Judaman runasta kutichimuqti uqtawan paykunata hallp'akupi llaqtakupipis zikurispa ninqanku. Tata Diosqa bendecichun paypaq t'akasqa kay santo urquta maypichus justicia tiyakun chayta nispa. Kinsa chunka uqniyuq chiklayninpi Tata Dios nillantaq p'unchay hamunqa, chay p'unchaypitaq Israelwan Judawan ima mosoq tratota ruwasaq. Kay kasyan mosoq pacto nin kaypi mosoq pactuta ruwasaq nispa. Kay pactoqa chay mosoq tratoqa mana chay ñawpa tatashninkuwan ruwarqani hinachu kanqa. Mayk'achus Egiptomanta paykunata urqumurqani makinkumanta hapispa chay pacha. Chay chunka kamachinas kasan funt'anqanku chayqa bendecishqa kanqanku, mana funt'anqanku chayqa maldecishqa kanqanku nispa.
Kinsa chunka tawayoq manaña pipis una masinta yachachanqañachu nitaq wawqintapish nanqachu tata Diosta riqsi nispa imaraykuchus tukuy riqsiwanqanku sullk'amanta kuraninku kama ñuqa saqra ruwasqankuta pampachasaq manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu ñuqa tata Dios ninku chayta nini huchasninkuta manaña uktawan yuyarikusaqchu nin tata Diosqa amén. Charayku runa masis imatata ñuqanchik yachananchis tiyan Dios kunanqa payqa ñuqanchista munakuanchis chantapis Israeltapis munakun funt'ankichis uk kaqpaq tuta chayqa bendisisqa kankichis mana chayqa maldisisqa kankichis paykuna mana funt'ayadirqankuchu chay ñawpaqpaq tuta chayqa p'akikun mana valorniyuq kasaq funt'ayta atinkuman karqa chayqa bendisisqa kankuman karqa pero ma funt'ayatirqankuchu kay mosoq paqtuqa ñuqa huchasninkumanta manaña yuyarikusaqchu tukuy mana allin ruwasqankuta pampachasaq nisaq chanta Israel llaqtaqa pecadosta ruwan chantapis Dios perdonawanchis pecadoreschu kanchis niñachu manaña bendisisqa kananchispaqchu hina kanchis pero bendisisqa kanchis kayta ñawirispa imaraykuta ñawirinchis San Juan qanchis hisq'uniyuqta ñawirinchis Jesucristo Olivos urqupi rirqa chaypi pay puñurqa chay fariseos escribas chay huchachisqa warmita apamurqanku chantapis nirqanku yachachiq Moisés nirqa chay warmista ch'anqaspa wañuchich nispa qan imaniwaqtaq maestro nispa imaninkitaq nispa nirqanku chay warmi huchachikuspa taripaytawan ch'anqasqa wañunan karqa Moisespaq layniwan chay warmita pay salvananpaq ch'anqaspa wanchinan karqa pero chantapis Dios qowarqanchis promesanta ñuqa mosoq paqtuyta qusqaykichis niwarqa chay leyta cambianapaq qallariyninpi chay p'alta sumipi pay qillqarqa leytaqa pero iskay kaq paqtuta watiqmanta qillqallarqataq hallp'a patapi pay qillqarqa nisaq manaña ñuqa saqra ruwasqankuta pampachasaq manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu nin imarayku payqa chay warmiq pecadonta chay hallp'api qillqaspaqa pay pecadonta perdonasqaña chay warmirayku Jesucristo cruzpi ch'aqatasqa wañurqa Jesus yacharqa hina wañunanta chantapis pay qillqasarqa mosoq paqtuta chay Moisespaq leynin niqtaqa pay ch'anqasqa chay warmiqa ch'anqasqa wañunun karqa chantapis payta nirqanku qan imaninkitaq nispa chanta Jesus nin ñuqa paykuna huchasninkuta perdonasaq manaña uktawanpis yuyakusaqchu hinata nisan Jehová kunan p'unchay kay pachapi ashka pastores mana Bibliata qhawarisankuchu chay chunka kamachinasllata qhawarinku nisanku funt'ananchis tiyan kay kamachinasta nispa chayrayku paykuna pecadores kasanku chiqapuni chari kay mosoq paqtuta riqsinanku tiyan amén. Pampachasaq huchasninkuta manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu ñuqa tata Diosmin chayta nini kay paqtuwan Jeremías 15 chunka uqniyuqpi nisan ñuqa Israelta bendisisaq graciata qusaq Israel mar pastor Oxopar waranqa hisqun pacha suqta chunka iskayniyuq watapi tarikun kay graciata chay watapi pampachasqa kashan huchasni chay ratumanta pacha manaña chay pachamanta pacha pecadoy kanchu ñuqa justo kani
chantapis ñuqa nin chay mosoq paktupin ñuqa pampachasa huchasninkuta ama uktawan suwasqankuta yuyakusaqchu nisan. Chay leyta funt'anki chayqa bendecishqa kanki, mana funt'ayatinki chayqa maldecishqa kanki. Bibliapi kashan iskay kaq paktu. Exodopi nisallanta funt'anki chayqa bendecishqa kanki, mana chayri maldecishqa kanki nispa nisan. Ñuqa pampachasa huchasninkuta nisan. Kaq paktuqa kashan funt'asqanchisman hina, mana funt'asqanchisman hina. Pero kunan Dios nisan pay huchasninchista pichanawanchista mana chayqa pay llullachakamay. Pero chayqa tapuni Diosqa perdonasawanchis pecadosninchista. Manaña pipis runa masinta yachachanqachu nitaq wawqintapis. Nanqachu tata Dios tasaqsi nispi maraykuchus tukuy saqsi wanqanku sullk'amanta kuraq ninkukama. Ñuqa saqra ruwasqankuta pampachasaq manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu ñuqa tata Diosmin chayta nini. Manaña pecaduykichishchu kan'i yuraq siti hina limpuchasqa kasan pecaduykichisqa. Waranqa hisqun pacha suqta chunka iskayniyuqpi ñuqa kay chaqata yachani. Diosqa mana saqawanchischu infierno masinanchispaq Jesucristota qhawarispa payqa chaqata puni pecadunchista limpuchan. Chantapis mana uktawan payqa yuyarikunqachu huchasninchimanta. Amén. Ñuqanchisqa kay palabrata creenchis. Qankuna kay palabrata creenkichis chayqa? Yaykuspa bendecesqa, lluqsispa bendecesqa, kanastaykichis bendecesqa kanqa, forasteropis, paypis, miraynikichispis bendecesqa kankichis. Kunankama ñuqa kay kawsayta tiyakunchaypi Dios qowan familiata, chantapis graciata qowan, hatun bendicioninta qowan. Tiyan iskay kaq paktu, chunka kamachiñas, funt'ankichis chayqa bendecesqa kankichis, mana funt'ayatinkichis chayqa chay kamachinasta maldecesqa kankichis. Mosoq paktu kallantaq ñuqa pampachasaq huchasninkuta ma uktawan yuyakusaqchu huchasninkumanta nisan. Kunan p'unchay sinchi nanaypi kasanchis chay chika pastoreswan ñuqa tinkuni, paykuna sumaqsa sinku kay chunka kamachinasta. Pero mana kanchu runas kay mosoq paktu seqsiq. Ñuqanchis seqsinanchis tiyan y yachananchis tiyan kay mosoq paktuta. Ñuqanchis necesitanchis kay mosoq paktuta. Ñuqa huchasninkuta pampachasaq manañataq hayk'apis huchasninkumanta yuyarikusaqchu nin. Jesucristo chay warmi hucharikusqata nin. Ay ley niqta payqa wañunan kasan rumiwan ch'anqasqa. Pero Jesucristo nin chantapis Jesus nin mana ñuqapis condenaykichu nispa sayarin. Charayku Jesucristo ñuqanchista manaña condenawanchischu. Qankuna kusiypi tiyakuychis, agradecesqa kaychis, alabaychis Señorta. Ñuqaqa waranqa hisqun pacha suqta chunka iskayniyuq watapi chaymanta pacha huchasniy pampachasqa, chaymanta pacha ñuqa kay evangeliota tukuy suyupi willasani. Mana uqllapis infierno masinapaq tukuy hanaq pacha masinanchispaq kuna orasunchis. Tata Dios, gracias taquyku qanman. Imaraykuchus bendecesqa kayku mana ñuqayku niqtachu ni obraykuraykuchu ni mandamientos funt'asqaykuraykuchu, sinoqa Diospaq voluntad nirayku chay mosoq pakturayku perdonan pecadosnikuta mana uktawanpis yuyarikunqachu nin Jesucristo ch'aqatasqa karqa chayqa tukuy bendición ñuqayku hapiyku chayqa tukuy pecaduykuta qan tukuchanki kunanqa kayta yachaqay munayku kay mosoq paktuta supay qhataykun chay mosoq paktuta
chantapis qhawachsawayku chay chunka kamachinasta chay ñawpaq paqtuta chantapis sufrirsanku ashka cristianos chantapis ashka pastores maqhawariyatinkuchu kay musuq paqtuta kay perdón de pecadowan tarikuspa Diosta sirvinanta munayku kunan p'unchaypi Diosman graciasta qoyku gloriata qoyta munayku tukuy pecadomanta t'aqakuspa alabayta munayku sirvita munayku Diosta orakuyku Jesucristo sutinpi amén.